Bizkaiko erromeriaren bigarren edizioak badauka eguna eta tokia. Urriaren 17an izango da Lemoan. Durangoren lekuko hartuko dute Arratian. Egun osoko egitarau zabala prestatu dute euskal musikaren eta dantzaren bueltan. 20 taldetik gora izango dira bertan. Bizkaiko Foru Aldundia, Danok Pro taldea eta Lemoako udala hasi dira dagoeneko prestatzeko lanetan. Bizkaiko erromeria eguna esan bezala Lemoan urriaren 17an. La segunda edición de Bizkaiko Erromería Eguna ya tiene fecha y lugar. Será el 17 de octubre en Lemoa. La Diputación de Vizcaya y la Asociación Danok Pro, así como el Ayuntamiento de Lemoa, ya están preparando la fiesta que durante todo el día llenará de música y danzas las calles de la localidad arratiarra. Cita marcada en el calendario para los amantes de las romerías.